Ringkat kari barok kawai ka West Giant Hills District Ru kelara ke 76 Republic Day ne ka jingyo sensyar kari da lade ya lade ha ka ba Menteri Sorkar ma coming one ambon ula penher ya kalama kari batshim ya Rashtriya Salute. Haduk kat santali kikin hun kila shimbenta ha ka parit bakantup ka District Police Jawai Government Girls High Secondary School NCC Meghalaya Bharat Scout and Guides bat kat artalik school. Lapan po penpiang ya kajing rakhe da kajing pen inam da kitablos kiblash na kerpang da kitanat trekam sorkar ban penpau ya karukam trekam bat ru kajing pen trekam ya kiskim baper jong ka sorkar. Ha ka match pass kikin huan ba job kikin top ya ka JNV Mukla kabalawan baningkong St. Wright High Secondary School Jawai ha ka kerdan baar bat ka St. Mary's Magzerolo High Secondary School Jawai kalawan balai. Ha ka jingpen inam ya kitablu kabalawan ningkong ka de ka District Horticulture Officer Jawai baar ka District AH and Veterinary Officer kat ba ka District Commerce and Industries Center kalawan balai. Lapan po penpiang ya ka program da ki jingerwa jingshan bala shimbenta da ki kena school bat ki dor bashnong kandong ba Jawai. तीन के कॉलम में दाहिने चलेंगे दाहिने मार
Bacat berikan roy tanpa mentah. Shano kiram najir, shano kiram kurang, shaingen shunyaki, kumupi rot sing
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Deforestation. The major drivers of deforestation in Meghalaya are mining and shifting cultivation movement. The objective of the assignment is to identify potential drivers in the state of Meghalaya with faulty agricultural practices, social and cultural practices, mining